First of all, we are very satisfied, happy to be here in Shillong for the first time with the national team. We never thought there will be such a nice practice field and a stadium like this, but it is very nice, and we hope for a good match here. Ki nong yalam jangka nyau trap Youth Council Raj That Rang Circle hak sing palai jangka toyo kilalet jurep yak jing shnai surok na nong thamai kerdam shado khandau so hag district ribhoi lengba ka skim Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana PMGSY bat kilalap o kontraktor ula tre torti bha ya ka kamishna surok. Kinong yalam ka nyau trap Youth Council Raj That Rang Circle lambat ka jing don lang kinong yalam ka ribhoi district unit. Kilasay madan ni kajing tray torti jong kontraktor banshnai surok balamang na ka skim PMGSY balamang na nong thamai kerdam ban penyaso sya kendau so kabadan numba 10 km ye. Ha kajing nek jurep jong HYC ha ka arpo tre ulber arajar arpusan balalam kemat da usyampang masyaring General Secretary HYC Ribhoi District Unit upendap masyaring nagara That Rang Circle lambat kidkhot kilalit banjurep kajing menteri ke surok banlap ya kajing shisha. Habakran ni kinong thok kubor kinong ilam ke HYC kila penram juru kontraktor ubalayo banshnai kena ke surok halor kajing tray torti bat balju tray tangdap kena ke surok ha kabalalap bro bagajing siang rong galong tangkum kajing siang karpet dieng bat kajing bam scam satya nolor kajing long khoro khoram jong kena ke surok kila penpauru bagasengkan om ailat yakum kini kiru kom tray torti jong ki kontraktor ke surok beri but luam jong ki kam penroy kam tam ban pensuk ya kakit kaba hakaban kaliang keseng kala dawa mardor na katnat PWD bagan jem ki senjam ban pha tei thmai gane surok kat kum ki kendon chna surok jong ka skim PMGSY Shushuru na kaliang HYC kala berngam balado kontraktor ubo pentre gane surok syumkia ban maramat kumta kinsa shem dagi wei pat kilat balada katnat PWD kasengap menti kaseng kamban se ban shem dagi senjam ki beteng hakabai dei bat ne surok uba Lashna nadu naga sinong Borombong terter sedu syakane ka sinong Indoso hakane ka singi kumba ki saki lamba ki dur bat ki durki ni lap sisha ba kumba lapan singau sangi da wei na kinong yalam jong ka Right That Rang Circle ni lap sisha ba kajing pentre yaune surok kalong sisha ka baturti ki surok silenter nadu na Borombong syadu sya kendoso ngilap ba gidon ki jaka kiba kasurok kalong tliu ka thiam sapo gidon ru ki jaka kiba wat ki muri mo ki bangyong ki gatwal kila kulon kila orpai kasurok ru I kumba di penbankum ka karpet ka bangi siang hayeng mitang syuklit karong kala kho dekane kapan iba u kontraktor uba pentrei ya kene kesurok uda pentrei torti sisa de kumbala pensngau sangi da unong ilam jangka Right That Rang Circle nakaliang ka HYC Ribhoi District ro ni dawa na une kontraktor ba udai ban trebha udai ban repair mardor ya kene kesurok silenter umde ban trei torti bat ngidawaru ya ka PWD department bagade ben simkhya halor kane benta lada ngilap ba nakaliang u kontraktor bat ka PWD kim simkhya kane benta ngimban se ban ya daki sinjam ki ba kham tenge bat sa kaweru kalong ba kumba ki pajba hi ki laut ki lasaki ki yathu yangi bat kumbang ilap ruhi ba marsin sina yana surok tang stayau artayau kene surok kala kho kajing repair jong u hoj kadon mulumala nimla banlen ni kata andre halor kata kajing repair ngilap susu ba ki babun ki benta jong kene surok kilong kumju te penpau ba kane kajing treya une surok omsyam la trebha dia kena kepor lamba jongpi u press and media ni pensngau sya kibor badai pek ya une surok khamtam ya u kontraktor ba ude ban sim khiamardor ban penbit penbiang ya une surok khnang ba kanamdon jingkta ya u pajba pailang u bayat bayang lamba kane surok man lagasni